copies nobasaba bano libaya mutayi wawe. Bakansala nibagirangu town clerk abire ngambanyenka yabuzaho sente za town council ngo bamazere myaka 2 batine kibakorira batura babatorine. Nanyeshiza numwizuka muri bodi na herutse kubahereza ndoko bajanti yitwenka finance tukagita miliyoni 14 n'emitwaro nkaganene. Ebyo nebindi numwizuka tukobugambaho mubwaka mukatuba unsinga ngo tugarike tuze kubitisa ngo ize sente tutuzicazane meya kujya tukaberebe ibyo yabajya mu chikwate na hati yajya guteruka shoboroka last time ukwiye mu kansa ari chief wa Nyakashaka aine sente eskwinga ni mtoto chenda mukana akampasa Julius yatunyangu aine sente zatora tukamye muhendo gwawe kandi namaze bindi ferias akampasa Julius mukana ushobozi domukashini nkabani hata mwamu ziyo twine zuru kule ndio kubachinga amapapa tanukarage zindeneza. Lawrence Kamkama Old Town Clerk na Jarango Taine Treasurer ni chatinire reporter yona ya sente za Town Council. So bama jambo mtu wa mtu ayefeni in writing toka komisho ba council shayo kwa wante bara inyonda katwende report kwa to defend yourself. I must also defend myself with the report. So tukatangaza indeba no office endisho do akao mshanga na ofisi yako mu ofisi yako ne tutabanza Town Council kujya contractor Evans na tubanje miliyoni 2 ntari kumwe na mwega kugana kitaka izakweza shashirwe umwaka kurya. Bakansala bashabire DC wabuhweju okubaretera Town Clerk musya abo kubo ubine abakorire busha kandi yari sente za Town Council mumuiha kandi kabe ni shabana na district ejenkora yo kutwara ekizibeka kitahandi ekizibu cyabe kizubu mwashiho mwanya gumwe mu kitereze ngo mutasindika hande ekizubu kanse hendire barukuza kuhandikira DC barukumushaba kubahindura Town Clerk. Gasha kwa Juliet Charisima.